It's at this particular point, Appiah Stadium, and who said they were into all the Achaupa, Abre Ghana Fodina, any the President for the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama, Ewa Nimguaseni Adia, Obey Mahama, Ibrahim Mahama Echo Program Yasen. I have Penyah blog me the message was obey like keep video now, all subscribe button so. Now back at cable verification icon, so back to the wide and the mama ever comment section. It is a name of Appiah Stadium. Mahama back, and a Penyah James. Ora John Mahama, Obama Chow, and then who tell me the Chabby Papa. And a beloved Papa, let's go, follow me. Janita Mahama Mahama PSC. Papa John Mahama. Mahama ba. Just say Ghana I want a hype man. Yen hype nipa, yen nipa fans, pan then any the nipa form. I see you. All right. Any partner can cry. Papa will not buy me a challenge. And any partner can cry. Not buy me a challenge. And from Penyah there, will be any whole trap yesterday. I am on the Shana Papa and the Mujan Queen. Now, see what dear Babo. Bema Quadrapa, what child? I am a year. Mrs. Mercy, a Papua. Debbie, Yenny Diagino, oh, Debbie. Young boy, Emma Nipa, Kotoko Tulipand done the form. Oh, any appears to a dear pa, or yeah, dear. And because of that, our connection, intense connection with Mahama. First, I'll do President and watch Appiah Stadium, but watch Appiah Stadium, but Anita Mahama. Is that I'm a catcher? All my. Aye. Appiah Stadium. Appiah Stadium, I say, our connection, but say, Yenum Debiano. Baby Mahama Fabia President, say, Udru Hobby. Now, what Shama Mahama, Mahama Echo program be Friday no. Na Appiah Stadium Echoya DBA na airtight. Na airtight, oya mane broso. Oya mane broso, e ma de oye kura Ghana for be fire no. Say Papa Mahama, Okonkoden man, o support any man ba power. Benne, Papa Mahama, oya Ghana man Penyah. It's time okobeju man. Now we ban na the security for the control. See, she won ho no ni president. Ma security personnel no omonya omadwuma. Papa yi wo ne number e wo phone so. Anytime bia person ko no wo fie bia ofre na opportunity ma obema ba fie na afi din biem. Ben no it's nice oyeye ne yi. Wa ye di mu yi. Obi obeka seti Appiah Stadium no. Na se onipa kro no. Na adwen e wo fom. Ba yesi e kan kro kire Appiah Stadium. Ben no. Hu ba bia be ye ben. Se man na ye man panyini. Nti yese wo hu ne dibre ne ne position no. Se Appiah Stadium udie wo ho ede be na wo je ede be nkon ede asem Mahama ye Ghana president ede be yasem yenye wo dai etie nya one ta Mahama so say from ye de Mahama ma wa wo be ni dai too much enye nko na kom do wasase ye nyina kom de ekom du bia enye wo nko na kom de enye wo nko a ade oyeye no Ibrahim Mahama kra be fire no Mahama beba
After say Ibrahim Mahama ebe fire no mo no eno na oni atrans de hu ze no ade we no anye ni je ma me pacho e do copy o RTV Ghana e we see all the chelpa Appiah Ghana for na ho kra odin kan share na live story ansana Appiah Ghana for Mahama chew ya hu video bi a e twagu na ase de opeso okoma mpani ho a na security officials bi empese wo beko e de ne siye well me ma hwefo ni atiefo nyina achi the first time video was a me ho ano achirem Royal TV okay asantemai e japade ba ku ni television e wani ti sumi na ansai ntia me pese mpedifo a bino mutimu a omo ne kusu nyansa nyina tra no muti masema ne me kama brabo te said the me nation address obre echi nkunimdie ba ahoto na se de Penyah na President Mahama win election abrantie bi the video about bontin abe kasa tiam about sa video no mitikuma se na president won kran NDC titi soja ni ba ku wi bema camp on yakode da no nti edin so ebubo yi ye twa bubusumi mienu ne ekui ye bubo din a body body atuje na mpenisi wan kusana hye video ni ne nti ni tietie nyale se mekoduru ayi na se no se me ma papa hu se waba Appiah metiasi o na menwi nyame ni si ne me dance ni President Mahama onya ni pabone o mabrabo mu da na onya ni pabone da na o mu gira ne ye omu o masan o hwe se ebi de ma brante ne kaseti ase me ya mama ankochia na so wo hwe full tape ya papa ru ahwere ba fo ma ba se wo ko ho ade no de na me pese me hu se papa me tiase didin wo bona bia ya afare ni so me ho wa kai me nti enye ize so be nya akonya akodi fie be say kanina no advice be say wa yosi na bambo no ye 20 ene ebro times 20 nti akonya menya no wo public say ndi ese me kono chia no hu say Appiah din no ya academ na we video beto abontina asu kono mabi blogger afa video no baby a almost started some mama nko omo pia no ana o so na Appiah Stadium duebu na yes ye chenu na wa hwa de bomb kwa be shana kukumo bampani dia mama se mi nyire gina ha no penti tia na tentene se aworo bi eba mabra boma na me uhu se kotoko hile ko baby na maworo me ho ura John Mahama ba kumase wo hwese me kotwa aboati me wo me ho na na se kire nyina ne se NDC winning about kese kakraka ebisi abakose mo Ghana politics leader including Ashanti region hakwa number yenye NDC all the secret buni wenya number ibida nti ase no de mema fema me yeye enye number ni nyina na mema pia na me ye na me ka ne niko odi hufo bi a minim na onim fom ye nyina hini ufri nyina hi janshi ho ko nsuru nkura mpo no hebe kai kono taxi tibi lodu be ni pa be to o kwa offer difficulties na nsuru kwa be tietie mu so de da abo ansa ko du nsuru mu abo de nsuru mu eferi bu odemu obese dem ha opia ni panyina gi twidwane na nipa osom sansuru ka kire me se papa beti ma woni president se de be ya number ni nko close emma ntimi wase mma tie mi hwani mi ya ensori na omo kan ni akire me obi aka kire omo se ye friend pramuro se masa tumi wo baby me ka nipa ka kire onanti nipa ko asofo nyina ko koje enuro de be ye asori na me asofo binum okay nti na de tie de se o si ebe din obetimi abo ho adagya so sun akonwa sun na wa santimem o yes ade ni dikan nipa ni ma ro na me ye na se ma bre
It is a debia kwa kame ko President Mahama ka ho a akonya wa ise kame ko na nye do na be ko nche ne benya mmoa ne kani be o mani atepa e do hwa e de di nka me woro me wo brekum na ko to ko hene ko me yire kura bi nu ko de pa ka chense ukuru wo bodam ana obi nkunu die a me wiase me dolisi obi a Mahama John Mahama nti Mase na wo hye support wo hye me ba eno kura na obi ka che me yire se unya me magumi ho ni mas minya otumfo photographer e ka che se kani ba pa menye sei a menye sa oni mas kire mampa ba wo hene besere ko nkran hene ho gamanche also me ko woro me ho wo hene besere ko kepus also me ko woro me ho na dru the entire the paraka says o hinkasi okoma me itimi bom ho da jaya ade we ya enye se ede na be chamti o na nipa be towa hu se na nanu bi ko ba so le ties o papa no ko bom pere be do no asaba mi ke eya asem pa se ene menhia pa opani mi nsura nipa na sebi o bom pere papa di NDC di ati no ene me ka je chemu miensa mienu edo John Mahama nti eti bi be wie se owe John Mahama be kroma enu anam san yesa ku twe dwan ebom ho da gya yeye ni pa ya de kakraka we na akoresu konoma ti bi ka che se mo manem be President Mahama no nya na obekunu obi a watu prefi aburuchire me nko a otu ofu awa we na akwa aburuchire private jet fi gwazi tu akra nko ho ka etibisi dan na John Mahama tu prefi aburuchire ba me ma me yiye obi wasa fi akọ na ka che se ne me ma no nko ne nchen na onye de bomb be hye no ho na soja fo na yes ara ma ya ade a de di me for radio so TV so ejira mpedifo na em say so ba sai so mo bom me papa no ban no so mo block me kakra kwa me yes ara me TV so pacho se enye ade papa se papa ni nyankwa me kra ni baje John Mahama wa enye ade papa se o ma o mo yes a da bi je se eni die ese me de ma o security men se o me yes akwa so no ma me ko ese me pacho se na me die ni se President Mahama me no ka sei o ma Kofi Boachi security couple no frame me say menya bibi mfa ho se de be ya prosifo no be nya do guide me papa ndi osan Kofi Boachi later o abankesi security papa me at the same time say pacho say ade am ye ansa no mama kwacha papa no antwi me pacho na ebi panyai say o maso mo social media ya twetwe so wi anam say Appiah Stadium we do not deserve say we closer to President Mahama but question amanfo bi so bisa ne say say we president of the republic onye flag bearer bi eniti ebeya enka distance no emunchi kakra kama na o mama to pray for abuche mama ye kana me men say no na me nya kwa ne chere ne edi nkomo no e pre no kwa na sabe me ata no e president me nya adwumaden ma enhye ne nyam say no kwa no makwan okay John Mahama no enya security adwuma no ma sense o bo no ban a ade a me kan mu bia ni ho a me nsura me ka say yo mo ye me ka say bia for security reasons me esa me kana ko adwumanti ese ami o show pashia mo papa no o ni papa ese adam na nipa bia me no na bompunupu o si nipa bia na onya akodu tibia bi no de o kan ye ne kure ba me ka say me say me kwa mo me kwa say de bia kwa me na me nye if the brony say too much everything is bad okay eti ese na bedu nkran na me ben no no kai say papa ba djuma bi da ba bi na oboboro kai me na enipa ebisa mi o na Appiah ko ka no ho de o ka kire no o ka kire be mra jubilee house ampa mi ko shia no ho na me sai e ko ja me office bi o ko onya ha minister no o sai fi be ko cheji mo san ko be ko ka no ka se me mra jubilee house o wie no me am sa oni me na ti ko de ka ho ansa no ne vice ko nti o ka kire se o pe position bi mi ko so ka anu ma me time a se mi nya se me di office nti abo papo ntui o ko prempe de ba jo bi o ko prempe bia na se du ni ma de sa enti bi school ka kra makoi enti position be na o ye de ma se de me ko to Ghana gas na ba bi to petrol se even 7 me head of security kura okay o mo madwuma pa no aboro da se aburu enti ye keke wan memben ho a unya bi na anya ya da bi nipa ba piem sa Appiah ko gi na chi nyina wanya hwe enti ese me try se nipa di machi o o mo hwe se me so me nya ba bi asi na won so wa hwe wa si mi wan kre wo fefe mu nti da ba na me ba me hu Ibrahim oni se jama kwa no obi pro eso enti sa ma bimben na opani
Ba ye be check cake de jam. Okay. It is a kwaja ba kwa ba. Obi say what de ba kwa chia no. Anya kan opening ti. Anya ma bebe ba me say ma sacrifice opening. Eti wo the speaker. Ye ka say Chloe wuro ho ya de ye ya. Onye. Eti nipa da sani. There's no way. Eti na ya de we na se bi seka da bia kra ya ni wo masa say da bia me ti dwumle aso akenye news o. Eso ba ye me ti kumasi o. O na wo konkan o ti da ko pe ko na camera koto so na ade bi say kwesi na say o so Appiah so dodo. But the mama cross wa show love mama mia. Omo ko ripa be judge say ni papa. Okay, Appiah, me that say. Ubeto atrewa adwene e wo comment section. In fact, Appiah Stadium, you are behaving too much. Appiah Stadium behaving too much. Elboroso. Mahama ye Ghana president. O yent me ma o chance said Debbie. Campaign time atwam. Aha ne ye duru adwuma. Campaign time atwam. Say bibi na opa. You have Mahama's phone number. You can call him personally to take it. Now of how we need there. Enye fe papa ni die ma sesa na enye. Ubeto atrewa adwene e wo comment section. How you Penyah blog media.